Terima kasih beliau pada genduk Chief Minister trong Kesien Jungi kontrak sama. Kaji genduk kalong keba Sultanat nomor kaji ngelang kalong keba beniak lah mutasi. Kaji ngelang kalong beniak nomor ba ngalang ai ya kene ke city mata kasih. Kene ke city ka kren hang kaji don kam trong subdivision bat ke kadau bangi ni dawai ke subdivision yang tak kamu sunrap. The Chief Minister ulah kelibnya ya ki bro ya ki put usam de ngilaya petlang ya kamap jom ka East Khasi Hills berangkat batu Chief Minister de ngilai pet benya ya kamap ba kumno ba penmandur ya kene ka subdivision de nakaliang Chief Minister ulah menjur ba de hop ba kamu sunram ka de banyo no ya ka subdivision dia dah kaji sokmen ngaruh malah orang ibu ba subha pun kampung kloy ya kan dia kaji pun benar bat orang ba kaji semua jong orang ba kadai hok hi ba ngin ai ya ka subdivision dekat syong hau mentah ba unda bishar unda pet hakanur pom ba kinle ya kikam bat nang ta sengin sayo sngo shen ya kaji pun benar na ke centur jong Chief Minister bakai ke subdivision yang dah kamu sekarang ngalapatai ba kibriu khamtam kibadai na border kihawan hadu sor silong banwat ikijingiram omdan kanu no kelat kelenti ban yasno syaka sora tani ban sno syakaranikor te ondang ilape yakamap ngila sutu pleng ba kamu seram area kalong basah marway itu tang dengan kata kadau ngimban se ba minhab ya perkat ban ai ya subdivision kata kalau kentil itu Chief Minister tenginget ba haki singi ki banwan ki pai ba jungi kilum jenjar syu ban lewat ki jingrap banwan chabi cha sor silom pese baro kinsa yo ki jingrap tang hapo mo sangat